Pemirsa sayan akehnya wilangan kasus demam berdarah denyu DBD boleh perhatian saking Dinas Kesehatan Denpasar. Puskesmas Raris Ketedunang antuk nyelehin wewidangan suang-suang tur yang pemantauan jentik miwah penyelidikan epidemiologi. Kepala UPTD Puskesmas 3 Denpasar Selatan DRG Putu Judi Setiawati Sudarmo Mausang krama patut nguaspadain pengelola kasus demam berdarah sanisaya nincap ringgalah ungkuran. Pai ketandane taler nguduhang krama mangde aktif dados jumantik mandiri melarapan stateng raksa karesikan ngemargiang 3M+, miwah nutup genah nampung toya nambakin kuentenan legu. Krama taler kaaptiang rajak nguras genah penampungan toya utawi bak mandi antuk nambakin embengan toya ring widangan umah taler nenten suwe ngantung busana antuk nambakin kuentenan legu. Sadurungnya nih Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Chandrawati Ngwadarang, kasus DBD ring Kota Denpasar kauningin nincap dawak Desember warsane lintang. Selanturnya nih ring November kauningin wenten seket kutus kasus tur ring Desember nincap dados satak siki kasus. Ngelantur ring tanggal 17 Januari warsekali tali 3 likur kauningin wenten 100 kali kasus. Nincap nyani kasus DBD manut dani sangkaning pengrausasi sanin nenten janten tur ngawinang akeh embengan toyo genah leguning limbak. Muatang penyarengan krama ring sajeroning nambakin pengelola DBD santukan DBD nenten sida kemargiang wantah ngandelang usaha fogging. Krama wantah muatang ngemargiang 3M utawi pemberantasan sarang nyamuk PSN sani kekantenang pini becik miwa efisien antuk pegat pengelola DBD. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.